Matur suksema majeng ring ugrawakya hantuk gala sane katiba ring sikian titya. Pinaka purwaning atur tityang aturang pengastungkar. Om Swastiastu. Para panureksa, pamilat saha pamiarsa sane kusumayang tityang. Ringgalahe sane becek punneki. Tityang pacang aturang dharma wacana sane memurda. Nincapang kuarohan ngupadi kuna widya mahardika. Mendasar sedahing mana mewiwilan antuk kejugelan tityang mejantan sampun dharma wacana sane pacang katur akeh kekirangannya ni. Nabi malih mau sang indik sastra agama pasti katalar ketunan tityang. Sakewantang purun tityang malih nyobiahang daging-daging sastra punika. Satmak nangyang idadani sane sampun mentangi. Mangdeni keanggen kegelaran ring sejroning prayojaning keuripan sane kebawas mahardika. Inggih hidadani sareng sami sane wangyang tityang. Menawita sareng sami sampun pada pawikan keweruhan punika wantah kenggelang pisan ring sejroning keuripan. Pradiraga sekan tertelap ngulik sastrani pasti ke pacang dados pawikan turwicaksana. Selanturnya ni mudasaran tuku ikanan sane prasida pacang ngolah daging jagati. Pinaka pirandi ngeruruh pengupa jiwa. Nabi mali ring pelemahan iragani akeh medaging sumber daya alam. Sane patut ketitenin sagolah oleh para janani sani sujana terpradnyan. Ingyan sida ngupadi kesuketan sekala ternis kala. Indeke puniki munggu ring pustaka ragueda mandala kutus sukta petang dasa mandra kepingpat sekadi asa puniki. Hidam ya partiwi mahi upde bibir doasu. Tegas nyani wenten kesugihan sane make pisan terkelintang lui sane magenah ring jagati. Mendasar saking pustaka punika sepatutnya ni nenten wenten malih canani sane tiwas. Duani ide sang yang paramekawi sampun micayang sekancan daging jagat sane patut kolah mendasar antuk kewikanan. Asapun Nabi malih ring abjagate kadimangkin sane ketah kebos zaman globalisasi zaman kemardikan. Keutamaan keurahan punika sayan kepisah datang pisan ring para janani sami mangdek medui daya saing. Keurahan punika waluyaning titi pengancan nuntun iraga nyejur tetujuan hidup. Asapun apitalar pengweruh daging-daging sastra agama punika wantah pinaka suluh jagat tigeni sane mesunar dumilah. Sekadi kesurat ring kekawin niti sastra pasalin 4 palat siki ketekan keping 3. Inggih punika Widya sastra sudarman dipanikanang tribuana sumana prabaswara. Siosan ring punika
Berarti sekala sanes sampun kemargian majoring umat hidup ini inggih punika nyambran nem sase apisan. Nemonin sanis cara umanis wuku watu gunung. Kasungkamen pinaka piradalan Sang Hyang Aji Saraswati. Duani ide kinucap maparagaya hyang ning pangwero. Indike kadi asa puniki saninyo makanang pisan wantah kawruhan punika kanggen bekal ring sejroning keuripan. Inggih pamiarsa perindikan ninja pangkawruhan utawi guna widya kasayuaktiannya ni ring sastra agama Hindu duweni sampun pasti kepisam. Duani sampun ngeranjing ring bacakan catur asrama sanika pertama inggih punika Brahmacari asrama. Bidabda ring Brahmacari asrama puniki dahat membuat pisan kelaksanaan santukan pinaka pemikuko kaurepani rikala pacang nyujur tetujoni sani siosan. Sekadi ngeruruh arta lan kamu pemuput sidang melati kelepasan utawi kesukertan sani kinucap suka tanpa wali duka utawi moksa. Indik pepalihan catur asrama utamanya nitenen akuron-guron utawi keuruhan sani ketegasang ring kekawin niti sastra pesalin 5 palat siki. Asa punika taki-taki ning sewa ke kuno widya semara wisaya ruang puluh ing ayusya tengahing dua sanu wacana geganda patilaring atmeng danu pagerokan. Tegasnya ni swadar maning dado sisya patut mutsaha ngulati kegunan miwah keuruhan. Yening sampun mayusa duang dasa warasa wau kepatut muponin wisayan semara. Yening sampun tengah tuhe bebose sani patut kemetang. Indik patilar atmani saking angga punika patut pelajahin. Inggih hidadani sadang sami saniwang yang titiang genah pikuko utawi sakten iraga para januni wantaring sejroning keuripanyani. Ngiring sarang-sarang nyekiang kayan melarapan untuk beginan sani sampun kepulihan sangkani jemat tersekan mengajah. Lantur haris ngemagiang suaya kerti majang ring para januni tiosan. Sastra weda negasan para upakara punyaya pepaya para pidana. Tegasnya ni melarapan suaya kerti majang ring para januni pacang ngomolihang karma merupa punya. Suaya kerti kauripan sane kaon tersangsara pacang kepulihan pradiraga nistayang saha manyangkalen para januni tiosan. Duaning kadiasa punika niring sarang-sarang mak statu ngastiti bakti ring ide Sang Hyang Parama Kawi sani kebaos samkir tanam punika talar margiang raga sani kebaos ekanda. Yening sampun medue kewuruhan patut talar medue serada sani becik. Riantukan serada merupa cina bakti pina ketungtungin karma lancinanu. Maka sami kewuruhan nentan wentan pikenohi pun pradi raga kelaksana yang tuli kemargian manut tetujon saha kawigunan utawi karma.
Karma sane pine mawiguna sane patut kemargiang melarapan niskama karma. Inggih para panureksa, pemekas pamirsa sane kusoyang tetiang. Risampune tetiang darang daging darmu wacan nginenin indik nincapang keweruhan ngupadi kuno widya mahardika. Sane mangkin pacang aturang tetiang daging wacan merupa pengringkas atur. Kapertama keweruhan punika patut pisan kepisaratan tertelabang. Prade iraga selek terjemat ngolati keweruhan. Wekasan sina iraga dados jadma muiguna. Duaning mawit saking keweruhan presida nincapang kesukertan pawongan ngupadi sande jagat ditu. Kepinggali melarapan keutamaan keweruhan wiweka utawi pangundika duweni sayang nincap. Terpresida kanggen nangkepin abjagate kadimangkin. Sani ketah kebaos era kesejagatan utawi kemardikan. Iriki sampun pangundikani patut kanggen nyaringin turmilah-milah sani encen patut tulat sani encen patut kekutang. Kepingundang pinunasti tiang majeng idedani sareng samu sampune medue keurahan sampunang pisan merasa jumbuh terbangga ring pedewekan. Sepatut nyani keprajnanan duene kanggen penglemak raga saha nincapang serada lan bakti ring ide sang yang widiwasa. Sios ring punika iraga patut setata ninoten sahananing titah sane munggu ring pustaka suci. Terngadohen prawarati sane nenten manut ring sastra agama. Sane presida kanggen panon abjagate kadimangkin sane kinucap masa kali sangsara. Inggih hidadani pamirsa sane suksemayang titiang. Duaning titiang kebanda antep gala rau iriki dumun presida atulang titiang. Menuita wenten sane nenten manut ring arsa. Sekirang-kirang ipun titiang nunas ageng reneng sinampura. Maka wasananing atur puputang titiang antep parama sandi. Om Sandi 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 Om.